Bismillahirrahmanirrahim. Hi. Dan di sini kalau videonya agak gelap, maaf ya guys ya, karena udah mendung guys. Udah sore guys. Ditambah cuaca mendung ya. Di sini makan cuma pete guys. Kita colok garam. Udah nempel guys. Kali ya mau dicoba guys makan sama kulitnya, cuma pahit ya, wah gak kuat guys. Pecah lagi guys. Garam guys. Pahit guys. Bahan Hmm.